Tío romántico, Tío romántico, ¿no? Estela para llegar hecho, el día pasa, las 4 días saco y ya está. Que pase. Ya que estábamos haciendo números, claro, hay 7.000 votos a Ciudadanos, incluso 1.000 a Vox, y la gente se puede ir al PP, entonces que deberíamos seguir nosotros mucho. ¿Han hecho para pasar?
badu, hitzekoak izatea da. Esaten duguna egiten dugu, eta egiten duguna esan. Kongresurako ikasenaturak ere, pertsona zintzoz eta langilez osatutako taldea daukagu. Igo daitezela beraz, Bizkaitik Oskar Matute, Udalgintzako presidente bezala baita ere. Beti fin, zintzo eta konprometitu. Mertxe izburuan, zurea da hitza. Kanpaina orain munduan fresko xamar daukagula eta berriro hemen Espainiako Kongresura eramango gaituen beste kanpaina bati hasiera ematen. Zuen aurrean berriro, azken udaberrian zerrendak osatzen genituen pertsona berdinekin. Daude, Bel, Idurre, Iñarri, Oskar, Arantza, Arazte, Ester, Nerela guzti hauek. Haupetu berdinak. Eta segura aski, egun hauetan emango dugun mezua ere, ez da asko aldetuko, orain dela 6 hilabete ematen genuen mezuaren gatik. Eta alta guztiz ere, kanpaina ez da errepikapen bat, ez da gutxia dut ere. Kalean esan didate egun hauetan, komentatu didate, baina zer oiko ez berriro kanpaina batean, ez asperraldia emango ditzun, desiakuak ez dela da, edo eta esan dietez ez, guztiek esan dietez ez gainera. Hau inolako erritual bat ez dela, eta ez dela horrela inolaz ere, eta hemen ez dagoela estresadurik, eta ez da perezanik ere. Are gehiago, naiz eta egoera berdina izan, naiz eta egoera duen kanpoko zelofan horren kolorea berdintxo samarra izan aurreko hauteskundetatik, asko aurreratu dugun ordutik ona. 6 hilabete pasa dira bakarrik, baina 6 hilabete hauetan Euskal Herrian dutu izugarrizko pausoa eman du aurrera. Eta oso epera aurrean gainera. Badakit orokorrean persona arruntak, eta guk daudenok persona arruntak gara. Normalean gure burua sartzeko beldurra izaten dugula, beldurra edo lotxapuntu bat. Eta asko kostatzen zaigula tutaz hitz egitea, tutaz ondo hitz egitea, edo egiten dugun hor gauza horietaz hitz egitea. Eta euskaldunei gehiago kostatzen zaigu gainera ez.
Aparta garelako eta apaltasun hori ere gure balore bat bada. Baina, hala ustez ere, uste dut guztion artean lortutakoa orain batzea tokatzen zaigula gaurkoan. Eta gogoratuko dizuet duela 6 hilabetetako hauteskunde haietan, aurrean denuen erronka hura emaitzak hobetzea zela. Hauteskunde haietan, Kongresuan 2 eskain izatetik 4 izatera pasa ginen, eta Senatuan 4 izatetik 2 izatera pasa ginen. Beraz, 3-tik 6 Madrilen. Bozka kopuruan ere gora egin genuen, orduan, eta ondoren etorri ziren hauteskundeak, udal eta foru hauteskundeak eta Europako hauteskundean ere gora egin genuen. Baina ez dugu horretan bakarrik aurreratu. Legebiltzarki motz honetan, Madrilen harrotasunez mugitzeko, harrotasunez ibiltzeko eta harrotasunez egiteko arrazoi asko izan ditugu gurekin. Zeren harrotasun osoz aurkeztu ahal izan dugu han Kongresuan. Iñaki Pinero, Alderdi Popularreko Marotoren eskainua kentzeko eta PPek ez dutela ordezkari bat bera ere Espainiako Kongresuan. Hau egin genuen eskuinari atea itxi eta behar guztietan egin dugu. Horrela egin genuen Vox 0 diputatu, Ciudadanos 0 diputatu, PP 0 diputatu. Eta hau txalotzen bada. Eta horrela, izan da, independentziaren aldeko botoak estatuaren politikak baldintzatzeko gai izateko puntura iritsi gara. Guk hitza bete dugu, gure botoak eta eskainuak erabakiorrak izan dira. Eta gure botoak beti izango da bermerik onena Espainiako eskuinari frenoa jartzeko. Hitzekoak gara, esaten duguna egiten dugulako, eta gure botoekin, gure botoen balioarekin ez dago inolako zalantzaren gainera. Gure botoak ez baitira erabiliko eskuinari beste aukera bat emateko, beste batzuei emandako botoekin gertatu den bezala, edo eta gure herriak krono trukaketaren taula bat bezala hartzeko abiadura handiko trenaren edo autopisten kilometro batzuengatik salgai jartzeko. Eta beste gogoratzen honetan, aurreko kanpainan azaldu genuen beste zio bat ekarriko dut. Independentziaren aldeko indarrekin batera ekitea Madrilen eta Eskerra Republikana eta Kataluniarekin sinatu genuen akordio estrategikoa aurrera eramango genuela esan genuen. Eta horrela egin dugu. Eta ez hori bakarrik, harremanak eta indarrak zabaldu egin ditugu. Bide hori markatu dugu eta hemendik aurrera gero eta gehiago izango gara. Ni ere Bartzelonan izan nintzen, Lotxa del Marren sinaketa ekitaldian, eta itun horrek bide horretan sakontzen du. Eta oraingoan, indar sozialista gehiago izango gara elkarrekin estatuari esateko erabakitzeko eskubiderik gabe eta autodeterminazio eskubiderik gabe ez dagoela demokraziarik. Batera gehiago gara, bai, baina ez dut bakarrik. Batera gehiago gara, baina baita ere indar handiagoa izango dugu eta eraginkorragoak izango gara. Hauteskunde kanpaina abiatzen den honetan, garrantzitsua da zuen guztioi mezu bat ematea eta mezua da zuen senidei, lagunei eta lankideekin zabaltzekoak. Gehiago izango gara eta indartsuagoak izango gara. Ezker subiranistak orain daukan baino ordezkaritza handiagoa behar dugu Madrilen. Eta gainera, Espainiako estatuko gainontzeko indar subiranistak
botere faktikoek eta alderdi handiek badakigu ez gaituztela nahian. Baina gehiago izango gara, eta entzun nahi ez dute hori esango diegu. Inboluzioaren aurrean, demokrazia aldarrikatuko dugu. Injustizien aurrean, justizia. Eskubide nazionalen murrizketen aurrean, autodeterminazio eskubidea. Eta prekarietate sozial eta ekonomikoaren aurrean, duintasuna. Los soberanistas, las soberanistas, vascos y vascas, tenemos que ser más de Madrid. Y lo vamos a hacer. Ese es el mensaje que debéis trasladar a vuestras familias, a vuestros compañeros de trabajo, a vuestras cuadrillas, a vuestros amigos y amigas. Vamos a ser más para defender y proteger los derechos y los intereses de la ciudadanía vasca. Y vamos a ser más fuertes, porque los soberanistas del Estado vamos a ir de la mano defendiendo un programa de mínimos común. Con el manifiesto firmado el pasado viernes en Barcelona, a las puertas de los países catalans, Galicia y Euskal Herria, los soberanistas del Estado hemos decidido unir nuestras fuerzas y actuar juntos ante un Estado que camina inexorablemente hacia la evolución antidemocrática y que pretende recortar nuestros derechos. Vamos a reivindicar en Madrid lo que somos y los derechos también que nos corresponden como pueblo y como vascas y como vascos. El soberanismo catalán, gallego y vasco juntos para reivindicar democracia ante la evolución, justicia ante las injusticias, el derecho a la autodeterminación ante el recorte de derechos nacionales y la dignidad ante la precarización social y económica. Eta gurekin dudarik ez izan, belko dueta eramango dugu. Belko dueta eramango dugu, era guztietako justizian oinarritzen den estatuari aurre egiteko, Altsasuko gazteekin egin dutena salatzeko eta euskal preso eta errefuxiatuak etxera ekartzeko. Madrilera goaz ere, astelehenero biltzen diren pentsionistekin bat egiteko, miseriko soldatekin bizi direnak defendatzeko, gure gazteen etorkizuna bermatuko duen herri bat nahi dugulako, eta emakumeon eskubideak errespetatzen duen herri librea, aurrerakoia eta ireki bat nahi dugulako. Munduaren aurrean, eta guztiok baldintza duinetan bizi ahal izango garen herri bat nahi dugulako. Apirilaren 28an hasi genuen partidaren bigarren zatia jokatzera goaz orain, eta prest gaituzue herri honek dituen balore onenak ordezkatzeko. Madrilen duintasunez eta apaltasunez eta baita lehen esan dudan bezala harrotasunez ere. Baina horretarako gero eta gehiago izan behar gara. Euskal Herria Bilduk defendatzen duena, benetako demokrazian, eskubide sozialak eta politikoak, eskubide guztiak persona guztientzat, hori guztia ez baitu beste inor defendatuko. Horregatik ez dago, déjà vu oraingoan, aukera berria dugu, erronka berri bat hau. Apirilean partida honen lehen denbora jokatu genuenean, Kongresuan eta Senatuan, 3tik 6 pasa ginen, goazen marka hobetzera. Horretarako hitzordua dugu laizten. Gure herria defendatzeko, herri bezala behar duguna lortzeko, eta konbentzimendu osoz aurrera egiteko. Inor ez dadila geratu etxean, azaroaren 10ean. Beste herriekin batera goaz oraingoan bai, baina herri bezala ere jokatzen dugu partida hau. Euskal Herriak merezi du etorkizuna
merezi du, eta baita ere aurreko belaunaldiek eta datozen belaunaldiek ere merezi dutelako eta zor diegulako haiei ere. Horregatik irabazi behar dugu, biba zuen eta biba zuen dugu. Euskal Herriko ezkerreko independentisten ahotsa izakaran makina bat urtetan Madrilen. 5 defendatu ditugu Euskal Herritarrak interesak. Pasioz, baino inteligentzia politikoarekin. Une gogoakarri batzuk ere izan dugu. Euskal Herrian gure hezkuntza ari gara eraikitzen. Señora Lindegui. Señor Cibaras, no tiene la palabra. Le ruego abandone la discusión de suspende la sesión. Previsiblemente, hoy rechazarán esta propuesta. Le harán un cortazo a cualquier intento de diálogo, de debate, de negociación con el Parlamento Vasco. Si un señor guardaba memoria así, 100% de memoria para el 100% de las víctimas, con las responsabilidades de cada cual. Mire, señor ministro, aquí el problema está claro que Navarra, sus derechos históricos, la capacidad de decisión, y puede llevar a perder la voluntad que ustedes, el gobierno español, tengan desde un momento castigar y dar la paga al territorio de Navarra. Es urgente ofrecer a todas las víctimas la verdad, la justicia con mayúsculas y la reparación que merecen. Y no hay más democrático que la que opina la mayoría de la ciudadanía. Ustedes no quieren escuchar ni la Santaría, ni Cataluña, ni Escocia, y tienen un problema. Y no puede haber otra sentencia justa que no sea la de la solución para los líderes independentistas catalanes. Señorías, nunca puede ser delito. Se puede apostar por Elena Manero, por José Sera y por el empleo, por Miguel Zuluaga o Begoña Blanco. Se puede apostar por las miles de personas que empeñan su propia vida en defender la dignidad y la vida de otras personas. Señor ministro, señor Plaza, ¿recuerda usted el caso de Unai Romano? Sí, ¿verdad? ¿Lo recuerda? El caso de Unai. Hablaba usted de condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que podemos hablar de Zafir, de Orián, de Sali, de Pachi, Chibor, de Machín. Y por eso la solución tiene que ir porque estos artículos desaparezcan de aquí y haya un reconocimiento claro y directo, un reconocimiento claro y directo de la voz y la palabra para Cataluña, para Euskal Herria y para Galicia. Visca Cataluña libre. Señorías, las mujeres no somos incubadoras, no tenemos la maternidad de los genes, las mujeres tenemos derecho a decidir. Señorías, en una frase, en mi coño y en mi moño mando yo, y solamente yo. Dígame para terminar, señores, y termino con esto, señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último, le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Por Euskal Herria es capital! Gure hurrengo izlariari ez dugu galdetuko zer egingo duen EH hurrengo hauteskundeetan. Badakigu erantzuna. Irabazi eta irabazi. Indarra, konfiantza eta bide horri argia transmititzen dugu beti. Irribarre bat ahoan duela. Zuekin, Arnaldo Otegi, EH koordinatzaile nagusia. Atrilo, un cero aquí,
azken montataraino kompetitiboak direla, hau da, lehenik eta behin, esan beharrekoa, eta ez dut bideko permutaz ditzen dugu. Gau oso. Egia da, nola baitere jende asko galdetzen digula, zehatik dauden hauteskundeak berriz ere. Eta jendea sarri dagoela, eta baditula motiboak, eta bar. Eta nik uste dut, lehenik eta behin, saiatu egin behar gerala jendeari azaltzen, zergaitik ikusten dugun hauteskundeak daudela. Eta guk arrazoiak askotan aipatu izan ditugu, baina berriz ere aipatu ditugu. Lehen arrazoia, badira arrazoi asko, baina badira batzuk funtseskoak diren. Lehen arrazoia da, Estatua krisi sakon batean zirela. Eta hauteskundeak lau aldiz, lau urtez, errepikatzen badira Espainian Estatuan, argi eta garbi da, Estatu horretan krisi larria dagoela. Eta beraz, ez dira hauteskundeak konbokatzen krisitik ateratzeko. Hauteskundeak konbokatu egiten dira krisi larria daudelako. Eta hauteskunde horretatik ere ez dira krisi horretatik aterako. Eta beraz hori da lehenengo arrazoia. Badabigarren arrazoi bat, guretzat ere funtsezkoa dena, eta konpartitu nahi duguna, gure jendearekin. Zergatik goaz lau herrialdetako ego Euskal Herriko euskaldunak bozkatzera eta zergatik izan gera dituak bozkatzera. Euskal Herria menpekoatasunean bizi den herri bat delako. Horregatik ere goaz bozkatzera. O dicho de otra manera, como a este país se le sigue tratando desde la capital del imperio en términos de que somos menores de edad, que no estamos capacitados para hacer las cosas por nosotros y nosotras mismos y mismas, lo que hacen es tomar decisiones por nosotros y por nosotros. Y como somos un país subordinado, con un modelo de relación de supeditación a otros marcos de decisión, no solo políticos, sino también económicos e institucionales, cuando Pedro y Pablo y Pedro no se ponen de acuerdo en Madrid, nosotras y nosotros tenemos que ir. Y esta es la razón por la que ahora estamos convocados a unas nuevas elecciones. El problema es, y lo dijimos en alguna ocasión, que Pedro no quería un gobierno de coalición. Ez zuen nahi, lehenengo momentotik. Porque a Pedro, la señora Merkel y el IBEX 35 no le dejan hacer un gobierno de coalición y no lo quiere hacer. Pero Pablo cometió un grave error, y Podemos cometió un grave error, que Fete cuando lo tuvo en la mano lo rechazó. Tiene la responsabilidad de hacer que la baraja se vuelva a mover otra vez y de darle la oportunidad a la derechona de poder acceder al gobierno. Esta es la historia de la repetición electoral. Eta gauza bat esango dizuen. Ez dira pasako lau urte berriz ere hauteskundetara ditzen. Ez dira pasatuko lau urte berriz ere. Ezegonkortasuna izugarria delako eta gelditzen etorri delako. Eta zentzu horretan, kontestu historiko horretan bizi gara. Pero se ponen de acuerdo para otras cosas. En un país supeditado, con un modelo de relación basado en un modelo autonómico que hace que las grandes decisiones se tomen por nosotros y por nosotras, se ponen de acuerdo en otras cosas. Y a veces en Madrid, otros Pedros y otros Pablos, normalmente, en un 99% hombres, toman decisiones que nos afectan en todos los ámbitos de nuestra vida. Y toman la decisión de que nuestra política de becas en estos tres territorios no es correcta, y toman la decisión de meter a nuestra gente a la cárcel, y toman la decisión de que no podemos jugar con selecciones deportivas, y toman la decisión, escuchaba hoy, de que no podemos combatir las enfermedades del pino, porque para combatir las enfermedades del pino con terapias que son ecológicas hay que pedir permiso al Ministerio de Agricultura Española. Este es el oasis y la realidad del país que tenemos. Y esto es lo que hay que cambiar. Hau da aldatu behar dena. Eta orain gainera, hartzen dituzten erabaki horiek okerren utzuko dira. Oraindik okerren utzu. Eta hori da egiten dugu prebisioa. Horregatik ez da egongo ezkerreko gobernu bat Espainian Estatuan. Ezkerreko esaten dut kapkotx eta komila guztiekin. Zer eta Estatua prestatzen ari da bi erronka funtsezkoei aurre egiteko. Katalunia eta errezesio ekonomiko berri bat. Horretarako prestatzen ari da. Eta horretarako aurre egiteko Estatu itunak behar ditu.
eta horretara doaz. Eta gu premisio bat, eta nolabaiteko apustu bat egiten dugu. Guk ikusten dugu amaikean, halako panorama da izan daiteke. PSOEkin abazten bali badu, PP-ren abstentziarekin gobernatuko du. Hori da previsioa ikusten dugun. Porque el Estado, incapaz de resolver su crisis estructural, incapaz de tener oferta democrática, se está preparando para hacer lo único que sabe y es emplear la fuerza para impedir que pueblos como el catalán y el vasco de Madrid podamos decidir y para construir una arquitectura que en previsión de una nueva recesión económica garantice que los estallidos sociales sean contenidos. Para eso se está preparando el gobierno de las Españas. Y esto es lo que tenemos que decir con claridad a la gente, no para asustar a nadie, sino porque tenemos el deber ético y moral como izquierda de decirle a la gente cómo vemos las cosas. Eta uste dugu hori guretzat balioak jarri behar den gauza bat izan behar dela. Sententziari buruz hitz egin da. Eta uste dut, komenigarria dela ere, konpartitzea, sententzia horrek irakurketa zein den gure aburuz. Batzuk, eraman dute terreno juridikoetara sententziaren eztabaida. Ez da afera juridiko bat. Afera ez da sedizioa edo errebelioa izan den. Afera da, Estatuak, Katalunia, frogatu dula, estrategia baketxo eta demokratikoen aurrean, birmoldatu behar duela bere erantzuna. Eta erantzun hori agerian utzi du Katalunia, eta gauza bera egingo dut Euskal Herrian bide hori hartuko baino. Eta zein da bide hori? Bide hori izan, gerra ekonomikoa. Gogoratuko dezute, zenbat enpresa atera zituzten Kataluniatik. Bide hori da, 155. Hau da, zure autogobernu instituzioak kentzea. Bide hori errepresioa da. Bide hori jendeak golpatzea da. Bide hori da, nolabait ere Europar Batasunean betoa jartzea. Eta estrategia guzti horri, ingrediente bat faltatzen zentzaion, eta orain jarri dute. Ingredientea da, eta gainera kartzelara zoazte, urna jartzen dituzuelako. Y por lo tanto, no nos tenemos que llevar a engaño. El Estado se prepara y ha organizado una estrategia para contenernos a todos y a todas, para que los pueblos no podamos decidir nuestro futuro libre y democráticamente, para que los trabajadores y trabajadoras de los distintos pueblos del Estado veamos sometido nuestro interés y nuestro futuro a los nuevos recortes que probablemente vengan derivados de un nuevo periodo de recesión económica. Se preparan para esto. Y nosotras y nosotros nos preparamos para exactamente lo contrario. Porque los catalanes dicen que lo tornarán a hacer. Eta euskaldunak esaten duguna da, guk ere baldintzak sartuko ditugula bozkatzeko, eta herri honek ere bere etorkizuna libre eta demokratikoki bozkatuko duela nahi badute eta ez badute nahi ere bai. Hori da zen.
eta estatuari aurre egiteko. Hortik gatoz, eta horregatik oso pozik gaude, hori esaten genuenean, momentu batean bakarrik gendelako, eta orain, Bertzek aipatu duen bezala, zer egin dugu Katalunian? Katalunian indarrak batu ditugu, indarrak metatu egin ditugu, indarrak batu eta metatu. Gu, ezker soberanista, planteamendu bat egiten dugu eta da, datorrenaren aurrean, indartsuago izan behar gara, eta indarrak metatu behar ditugu, eta jendea bildu, zeren inguruan, gutxieneko programa politiko baten inguruan. Hau ez dugu guk inventatu. Hau ezkerrak larrialdi historiko momentu guztietan egin du. Benetako ezkerrak, bederen. Eta gu hortik gatoz. Eta hori da planteatu egin dugu. Eta orain, bedekatik kupera, errezetik eta beneratik pasata, eta Euskal Herria Bildu bukatuta, eta baita ere Milektako eta Valentziako indarrek egituta, gutxieneko programa politiko baten inguruan sekulako esfortzua egin du. Sekulako alegina, kostatu zaiguna, hilebeteak eta hilebeteak lan isileak. Baina lortu dugu. Eta zer lortu dugu finean? Hemos conseguido construir sobre un programa de mínimos una amplia unidad de acción que va desde el PNK a la CUP, pasando por Esquerra, Bildu, Benegá y fuerzas del País Valenciano y las Islas. Y lo hemos hecho construyendo un programa de mínimos que fue el que defendimos también en los anteriores comicios electorales, que es muy sencillo, es frente al 155 derecho de autodeterminación, frente a la cárcel y la represión y libertad para todos y todas los presos y las presas políticas, vuelta a los exiliados y los deportados, frente a las políticas neoliberales, políticas sociales avanzadas. Y sobre ese programa hemos construido esta unidad. Y nos parece importante, porque el otro día veíamos salir en una caja al antiguo dictador, al que algunos llaman despectivamente momia, pero esto es fácil hacerlo 45 años después. Algunos ya le llamamos cosas peores hace 40 años, que era cuando era difícil decirlo. Pero cuando sacaron los restos de Franco les dijimos una cosa, les dijimos: sacar a Franco del Valle de los Caídos es fácil. Lo que es difícil es acabar con su herencia política e ideológica, con esa que tenéis instalada en los tribunales supremos, en los tribunales constitucionales, en los medios de comunicación, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, en el Ejército. Demokratizaziorako programa bat jarri behar da mahai gainean. Eta hori da egin duguna Katalunia, hori da egin duguna. Desdemokratizaziorako agenda baten aurrean, demokrazialako agenda bat mahai gainean jarri. Indarrak biltzeko, indarrak aktibatzeko, eta denen artean aurre egiteko etorri daiteken involuzioari. Eta asko izanen gera, asko izango gera. Zer eta azken finean, eta bukatzen juteko, Bilduri bozka ematea importantea da. Baina orain ez gaude, eta ez da gara esaten sigla bati bozka eman behar zaiola. Orain bozka eman behar zaio demokraziaren aldeko programa bati, gutxieneko programa bati, alor nazionalean eta alor sozialean. Ez bakarrik Bildu defendatzen duguna, guztiok defendatzen duguna. Horrek sekulako indarra edukiko dugulako botoetan, eta sekulako presentzia kongresuan eta senaduan. No se trata tanto de votar una sigla, se trata de tener la responsabilidad suficiente, la memoria suficiente y el coraje suficiente para plantar cara al Estado y plantear que no puede haber ni mensajes tibios ni mensajes que no digan las cosas claras frente a la evolución que plantean los poderes reales del Estado. Este Estado necesita caminar a otra dirección. Y solo desde el soberanismo es desde donde estamos haciendo posible ese camino. Otra vez. Y solo desde la defensa de este programa de mínimos es posible acabar no con unos restos que están en un valle, sino con la herencia que nos dejó la dictadura hace 40 años. Con eso es con lo que hay que acabar.
aipatu dugu nekatuak eta zerre gaudela. Horregatik, nik badut gutxienez Nafarroan funtzionatuko du azken argudio bat bel kongresuan egoteko fijo. Nafarroan egin behar den kanpaina da zerraitik bozkatu behar da kongresura juteko. Espainolen ez dutelako nahikoa egotea. Horrekin bakarrik nahikoa da. Baina egon behar da, aipatu izan dugun programari defendatzeko. Eta diputatu asko izanen gera. Kongresuan eta senaduan. Horregatik esaten duguna da, haserrea, baikortasuna bilakatu behar dela. Baikortasuna, ilusioa, esperantza, jendeari ziurtasuna eman behar zaio. Eta gu ziurtasun bat ematen du, eta bentaja badaukagu kanpaina honetan. Batzuk azaltzen ari dira zer egingo dute. Guk azaltzen duguna da zer egin dugun. Gu jendeari esan genio. Gu zertara gindoazen bagelera. Eta kumplitu dugu. Eta herri honetan beti ikasi dugu. Hitza betetzea oso gauza garrantzitsua da. Hori erakutsi dute gure arbaso. Hitza betetzea euskaldun batentzat oso importantea da. Eta gu harrotasun guztia egin esaten dugu. Guk hitza bete dugu. Eta hitza betetzen duena saria merezi du. Herri saria merezi du. Zen eta besterik eta berriz ere hitza betetzen ez dutenei bozka ematen baldin bazaio. Mezu bat ebaraziko horiek. Ez da hitza bete behar. Eta gu ez gaude horretan. Guretzat, arraroa baldin bada ere, hitza betetzea virtute bada, printzipio bada, oinarrizkoena. Guretzat, herriari egia esatea printzipio bada, virtute bada. Guretzat, herriarekin konprometitzea ipar horratza da. Gure helburua, guretzat, Pepe Mujikak esaten duen bezala, erderaz esango du, guretzat, herria da, baitasuna da, gu mobiltzen gaituena. No se viene a vivir de la política. No se viene a vivir de la política. Se viene a hacer de la política tu vida o a servir a la política. Hortarako gaude gu hemen. Hori egiteko no se viene a vivir de la política. Se viene a servir a la política. A hacer de la política un instrumento para mejorar la vida. Emozioa da eta pasioa da ere bai. Guk ez dugu politika ulertzen profesioa bezala. Ulertzen dugu herri baitasuna bultzatzen gaituela politika egitera. Eta gu horretara gatoz. Eta horretara berriz ere apaltasunez eskatuko diogu gure herriari bere babesa. Eta herri honek ez du fallatuko. Bere babesa emango dugu. Eta batzuk diote Azaroaren 11ean badagoela gauzarik importanteena eta da gobernu bat osatzea independentisten menpe egongo ez dena. Ba independentistak egongo gara. Eta gauza bat oso argi daukagu. Estatuak bilatuko duela involuzioa. Eta gauza bat oso argi daukagu independentistekin ez bada egiten gobernu hori. Gobernu hori demokratizazio programa bat aplikatuko du. Eta gurekin egiten baldin bada agian demokratizaziorako programa bat bultzatuko dugu. Zuen laguntza guztiarekin. Porque, y con esto concluyo, que ya se les he puesto muchas veces, nosotros y nosotras vamos a Madrid a que nos devuelvan a los nuestros y los traigamos más. No solo a ser la voz de los vascos en Madrid, sino a trabajar para que un día no volvamos más a Madrid, porque no hablemos los partidos políticos en Madrid en nombre de los vascos, sino hable nuestra embajadora en la capital, la regidora de la capital.
kamera. Eh? Duzu kamera. Bai. Moztuko jau.